preach the gospel, I'll die and be forgotten, as long as you get the glory. Oh, I will preach the gospel, I'll die and be forgotten, as long as you get the glory. Yeah, yeah. And I will... No pity, no siesta, never be overrated. But brother, won't you go? Let's to lawan. Ada kibang jilgod, siapa pemimpin, ibunda kamarwe.
jing yalle, how jing em abale, la de kiron kilok, nga slonong marway, kun sin nga ken mau, ya na unong tao, ya donut kaklau, bilang bakam krau, haba yong kiwan, how jing em jong nga, hai jong jong mi tu sha, yang nga. Kamen siap balik kilok mga kijano siya try siya minapay ya kan jing sabdo ay jing apulong kiwan tap ablay wat yang dran datang jing yale ha jing em abalay la de kidon kilok na sorong marway pun sinakin mau ya na unang tao na donut kaklan milong bakang kraw haba yong kiwan hajing em jong nga hajing jong mito siya yang nga. Jisu kajing menjong nga pai tu isnay yang datang Jisu kajing menjong nga pai siya kidon kilok na sorong marway pun sinakin mau ya na unang tao na donut kaklan milong bakang kraw haba yong kiwan hajing em jong nga hajan jong mito siya yang nga haba yong kiwan hajan jong mito siya yang nga. Kaburong-buro ako lang show blade. Kapan marway halot bintang jingkor dun bajur rusya katakas nam nakrungkat bakak ni kapan sasya.
insan yang belayar Ukrau kapal Yau belajot Bat balarem kumagan Dei kasam Sam kodor Jisu Amen Ya Yosho Dekas nambalate Dekas nambalatu Dekamet balachensma Dengaga berlalu Dekakum balasu Ibajan balamo Esam kodor Jisu Amen Yang Yosho Esam kodor Jisu Amen Yang Yosho Abram Shubelay Amen. Mulai ia ya piwai pewai ki paralok ki bawan sekali ke yo nadu ki long kemi ki long kepa ki para samla wat kumju ya barok kat ki bala banyo snow ya kani ke jing sawa ngai komplai ia ya pi ke kerteng ke batiang tam ke kerteng ke badon bor tam ke belong ke kerteng ke jong uji sukres idon na kani ke jaka na kabenta kawaipat ka kerteng ngido na kani ka jaka banra ya ka kerteng ka jong ubriyo lani ya ka kerteng jong kanu kawaipat henry ngido na kani ka jaka kata kalong banyalap ya ka kerteng ka jong uji sukres kaktian ka jong blay ka bangakwa banyalap al kani ka por kadai sapang ka kerteng ka jong uji su kabanga ai kerteng ya kane ka jingalap jonga ujisu kum ukun lang brot bat kum using ujisu kum ukun lang brot bat ujisu kum using pinioi kini ki artli ki benta balatho ha ka bible baya ujisu la penya seriam kum ukun lang brot bat ya ujisu la penya seriam ro kumuta using ka Bible kaya tu yang i ladangin pet ya ujisu kumukun lang brot ka benta ka banengkong ka bangihaban snowtu kalong ba kumukun lang brot ujisu uwan ban knyaya lade na ka benta kipop jong ka perthai namara ka testament ka barem awa ki priyo ki kwa banwan show blay ki jura da ki merat haka temple la kalong i masilan raw la kalong ki langbrot la kalong ki langdekur la kalong kino ki merat ki badai banwan ra se ke jingknya kumta ki jule banwan ra se ke jingknya kenang ba kita ke jingknya jongki kan penlong eki ba on site no eki pop jongki kata kadi karuko mane blay haka testament gabarem kabau brio habau kwa ban wan show blay uhab ban wan ban penyak ka umrat kum kata ka jingknya henry habang iong ujisu kumukun lang brot ujisu kelalong uta ukun lang brot show blay balasyayap halor jong kading pna Baka jiyap jong halor jong kading pna kalong ban penem yang ban penem ya pi ko ki parlok ba ye ka Bible kaya tu yang i kong kumne gospel Yohanes kalonong ka badeng kong kada kwat ka ba arpo kandai
Yohanes nong Pembaptis upertai kini kikentian uang hakmi ukun lang brod jong ublay uban kitno yakipop jong kapertai Yohanes nong Pembaptis uperta dekasur kabajam hari klau uang hakmi ukun lang brod jong ublay uan ban kitno yakipop jong kapertai kata kajing keren kajong Yohanes nong Pembaptis katho ya Yesus Kristus ken belong ukul lang brot jong ublay para lok ba iye ka Bible kaya tu yangi babaro ngilale pop bag ngilab du leno ka burom ka jong ublay ka Bible kaya tu yangi ba omdon ubahok omdon uwairo ka Bible kong baro kilale pop bakila dule no ka burom ka jong blay baka bainong jong kata ka pop kalong ka singya nakata ka daw parlok bayit kadon kani ka pop ka bahyar pateng nadu ka badu adam kadon ka pop ka bangi aile man kasi dakaktien ka bangi kren dakikam ki bangile dakijingmot jing perkat ki bangi perkat daw telit ubang ikran bag kani kapop kayais no aga jingim ka jong ubriw badaba kani kapop kayais no aga jingim ka jong nga bar ka jong ni bad ladangi yap hakabakum kata kapor ringkat berkapop kabainong kabangiyo kalong ka dujok ding lani kata ka jingyap siya ki bom jukot nakatadaw baka Bible ko ang baka bainong juga pop kalong ka jingyap oh Henry ngi aingo yaw blay ko ki parlok bayit bawala pa yaw Jesus Christ banwan hakani ka pertay arajar snem tam menswa barabawan siya kani ka pertay uwan kan ban syayap alor juga dingpna nakabenta jonga bat jongi berkajingyap jong utang sisin halor juga dingpna kalabyang ban siuspa ikipop jongi kalabyang ban makno ikipop jongi kalabyang ban sakut par ikipop jongi onggaktin kajong ublay Hakasiti Seki Hebrew kalenong kabakandai kadukot kabaar po ar kaong kumne kapkum kahukum baro lapung kuat nakasnam barklam kajing penmis nam omdon jing map klam kajing penmis nam omdon kajing map kapkum kahukum kajong Moses ladau briu kwa ya kajing kuat ladau briu kwa ya kajing map ladau briu kwa baiki pop jong onmak no ditang kawe kata kalong de ban penmi ya kasnam kata kadai karkum ka hukum ka jong Moses Henry ya kadukot Henry galong ba sipo dukot basaw siti seki Hebrew kaong namar ka bomla ya kasnam jong ki masi kertong barki blang bankit ya ka pop ka jong ubriu onda haba ublay ulapet ya ka jingknya ka ba ubriu uwanra lengbaki merat lengbaki masi lenrau lengbaki blang wango kani kamla bankit ya kapop ka jong ubriu kabala bankit ya kapop ka jong ubriu satang uta ubom don ya kapop naktakadaw kapenlong ya ublay ken banpa ya Jesus Christ ubalong ukon ba marwe jong ublay banyak walor jong kadingpna ban penni ya laga jong kasnam halor jong kadingpna ujisu wong gospel Matius arbon riu arbo pra wong kani kalong kasnam jonga bala penmino nakabentaki pop jong pi para lok ba iye ko kilong kami ko kilong kapa
kuki samla tutip ya kan ikawaken bakas nam ka jong Jisu kabalami alor jong ulum Kalvari nakikti nakikjat jong u nakakri jong u balak sam da kapang siap siya nakakrung jong u kasnam baro kabala jao nakamet jong u kalong ban sakut yakipop jong i naktakadaw kaktian jong belai kalong kaong Iwe Yohanes kalong menengkong dekot banyo kong bakas nam jong Jisu kapan kot yang i nakipop jong i baro naktakadaw ngikwa berwan ra ya ka kubor jong ka jingkerman ya ka kubor jong ka jingkerman nagani ka klipmat lada don na preng jong pi snow tu ya la ka jong ka jingem pi don na preng jong ka pop baranjan pi don na preng jong ka pop ka bashir kai pi don na preng jong ka pungti ahor jong ka pop ka ba pi snow tu bakata ka pop kalaring meraw ya pi kata ka pop kalaban ben ya pi But pim snow don hok shu ban lat nakata ka pop da kumway pa Henry parlok ba yet ngakwa ban ong ye pi de tangkas nam ka jong Jisu ka bala ban sat ye ki pop jong pi om don snem bala ban buri ye ki pop jong pi om don jingka ka ni ka perthai bala ban tap ye ki pop jong pi om don jing dom ka ni ka perthai ba ublay unam la ban yoi kita ki pop ki jong pi om don jaka bangila ban betep bangila ban buri ye ki pop ki jong i pop jong i ki pau teng kren nya kmat jong ublay ngingilong lengkhoi da kmat jong ublay nak takataw larangi kwa ba ye ki pop jong i on side no larangi kwa ba on pen khoi ye ki pop jong i khamli ye ka yor de tang da kas nam ka jong u Jisu de tang da kas nam ka jong u Jisu nak takadaw ka jingkhot akan ka klip mat kalong ukon lang brot jong ublay u Jisu kumukon lang brot jong ublay ulasya alor jong kading pna lapan mix nam nakamet ka jong u kasnam kalajao kadai nakabenta jong nga ba jong i ko ki paralok ba iye don lesen na preng jong pi pila dei ki kristan don na preng jong pi pimpat dei ki kristan compare kata en rei to tip ya kani ka way bau play ula pa eu Jisu Kristus Lord juga ding na kumutaw khon lang brot ban yap na kabenta jong pi paro balada pi kloy ban pdiang eu lada pi kloy ban nget hau ya ki pop jong pi baro on site no ngan pule susu na kaktian ka jong ublay habang ipet barabang yung u Jisu kumukun lang brot ngilapet u Jisu wan ban kenya yalade nakabenta ki pop jong kaperthei kumukun lang brot nang ta kumukun lang brot u Jisu ulong ubaklem tobria u Jisu ulong ubaklem pop u Jisu ulong ubaklem tobria ong ka Bible haka testament ka barem ngan ye tu ye pi parlok ba ye haka testament barem lada ki jiu ki wanra ya ka jingknya hakmat jong ublay kim juwan ra da kimrat ki balapang kim juwan ra da kimrat ki baraiko kim juwan ra da kimrat ki ba ki bom koj bom khya kim wan ra da kimrat ki ba tho bria kim wan ra da kimrat ki balong ana henry ki wan ra da kimrat ki ba sngai ki wan ra da kimrat ki bom don kano ka jing tho haki ki wan ra da kimrat ki ba koj ba khya kata kadai kadur jong ka jinglong hok ka jinglong janai ka jong u Jisu Kristus uban sa syahlor jong ka dingpna nak takadaw ka Bible kaya tu yangi
kaong kumne iway Petros kalanong kabaningkong kadukot bakat kanday kaong kasnam bakordor kum kajong ukun lang brot baklem pop bat baklem tobria kajong Jesu Krisken yaw Jesu latip kumutaw kun lang brot ubaklem pop kumutaw kun lang brot ubaklem tobria katakan kadai kakerteng kajong Jesu katakan kadai kanam kajong Jesu habang iong bau Jesu lang ukon lang brot jong ublay nagtakadaw kin kopit ko kiparlok ba iye habang Jesu ule yakaway kakambangan ito ipi haka Bible u Jesu penkia yaw bapang yap siliang habaw pen kia ayaw niyo bapang yap silyang kidon kinong to kidon ki Parisi kata kapor namaru Jesu bapen kia bapang yap silyang uyeng biang nakata kajing tia baru Jesu ang lamak no yakipop jome bagi Parisi bagi nong to kiong hey ubri uyu bakumune ubalaban ma yakipop Datang ublay ubalaban na pikipop kata kadai kajing ong jogi Parisi parkinong to oh kiong ya kabaday tang baka kabaki bakla kalong bakimtep ba u Jesu uday ublay u Jesu uday ublay na kata kadaw ondan kajing tobria hau ondan kanu kapop kabasno hau parolok ba iyed daitang uta ubaklem pop ubalaman map ekipop jongi don bon ba ki priyo gini kisngi hilet plapop haki way pop ki priyo omdon jing mentoy kadaw kalong ba ubriyo umlaban map ekipop jong ubriyo baro ngilalon ki bapop ngilab dule no kaburam ka jong ublay ubalaban map ekipop jong nga ubalaban na pekapop jong pi ko ki paralok ba iye detang u Jesu Krisken detang utaw baklem pop ka Bible ka ong kumne ar koren kalanong kabasan kadekot kabaar puway kang na Maria utaw bam siyam latip ye kapop ula penlong pop nakabenta jongi kenang baon yo penlong yangi ka hok hau osno tanat ya kani ka ktien ka jong ublay u Jesu long baklem pop henry lasya keno pop ya u henry ulakit ya ka pop jong abab jong pi halor jong kading pna kadaw kalong ba ukwa ban ay hanga balhangi ya kata ka hokken kadaw kalong bau kwa baun ay hangi ya kata ka jingem kababam jukot parlok bayit wan nom perkat baka jingem jongi hakane ka pertai bangin songsa haka kan mau hakane ka po pi ki badon na kidukan pigi badon na kikali pigi baya jangan ka surok kan mau ya kan ka way baka jingem jongi kalong ka balengkot akan ka pertai kalong tang sipor kani ka pertai ka bangiem kadai tang ka ying syong basa hakaway kasni on sa don mano remano ban sa syong saudong ya ka senduk yap jongi namar kan sa don kapor bangin letno na kani ka pertai Henry u Jesu kwa ya pi papin lek sa kataga dujok ting Henry u kwa ya pi papin yo ya kataga jingem bom jukot bad ya kata laban yo day tang lang ba u Jesu Kris ukon lang brot chong ublay ubalayap nakabenta jong abat jongi way pay way ubala syasitom ubala jingem sna malor jokating pna ubalay tino yala ka jong ka jingem nakabenta jong abat jongi ayupin le ko kiparlok bayin kaya kabapin jubap sa utray ato pilong lakloy nem banong try
ngai ngo pamelaya palor jo kadim pnanang taki pop jonga bamanong try ngawan pai shame da do not baro ngap diang ya me kumunong panem jonga ngap diang ya me kumunong sispa ki pop jonga nang takadaw nga yalap ang ka klip man bau Jisu lang kumukon lang brot ukon lang brot wan man kanyaya la di nakabenta ki pop jong kapertay u Jisu kumukon lang brot ulong baklam pop ulong baklam top bria day tangmu tao baklam pop ula bangkit ya ka pop jong kapertay bal baklam pop day ublay ken ko ki parlok ba iye parlok ba iye kay ka bang ako man oh lanan do na preng jong pi kani ka pop pilas no hakani ka por pilas no ram nakanta ki pop ki ba piladon parlok ba iye ni do na kani ka jakaban duai nakabenta jong pi ngampat kut ka jinyalap jonga ngarang don henry lada don na pring jompi bila kerki ban let no sayeng bila kerki ka kali jompi kamla asu ban ap pi bila kerki ba pi kwa ban yo jing duai ki don ki paralok ang ne po ki para samlang ne po ban duai lang bat pi bau play un map ki pop jompi ka bible ka ong to duai paralok hi kenang baon pen kia ki pop jompi ngalah keren bau Jisu kumukon lang brot jong blay snap saya kani kawai ka benta ko ki parlok bayi mentangan keren om su yau Jisu kumukon lang brot henrengan keren menta yau Jisu kumusing om su yau Jisu kumukon lang brot henrengan keren dengan yalap menta yau Jisu kumusing habang iyong Jisu kumusing jong ka Juda ong ka Bible kabakren ng kong bau Jisu udon ya ka bor badudon ya ka ikhtiar habang iyong Jisu kumusing kabamot Jisu ubadon ya ka bor bad ya ka ikhtiar ladangin pet ya ka nuksa jong une using umrat ubang itip kum utaus im jong kimrat using jurit yano kamper ladau jirafi ujrong kabajrong using ulaban penkelon using ulaban belut kimrat baro udon kabor hau banang takadaw ka Bible ka peniasriam bau Jisu kumusing kabakren bau Jisu dan kabor baka ikhtiar ka Bible kaya tu yang iu Jisu uang kini kikentien dalam dehi uang la ay kabor habneng bat ha kendo lai hangai kabor habneng bat ha kendo ong Jisu Kristus parlok bayit ngangam skoleran banyalap ke gospel akan ke klip mat namar kabor kam syong hanga Henry kabor ka syong hakata ka kerteng ka bangayalap kabor ka syong akan ke kerteng ka jong Jisu kabalaban map ikipop kabalaban penkia ya ki jingpang kabor ka kerteng ka jong Jisu kabalaban kau temai yau bala jat ban yau bala ram kabor ka kerteng ka jong Jisu kabalaban syampat ya kita kibala sakma berkibala jalenti katakan gare kabor habiyong bau Jisu kumusing kabor Jisu badon ka ikhtiar berkabor nakata daw Jisu ang haka kerteng jonga pin benoy kiksuy haka kerteng jonga pin kren ikitelit kibatamay haka kerteng jonga pin rai kipesen ladapi di kae kabapensniu kanom penyap yapi kapamon ladadon kibriu kiba IP yapi klem tatip namlaban penyap namal ka kerteng ka jong Jisu kadon balabapin bukti ya kipapang ong ka Bible kipapang kinyok ya kata kadai kabor ha une Jisu Kristus umalong using nakajat jong ki Juda
Ujisu kumusing kamut ujisu badon kabor. Nang ta habang ikran, habang iyong ujisu kumusing kamut ujisu. Uban sawan ban syung hakaket, ban bishar, ban sensyar ya kapertai. Parlo bayit kani kawai kajing sisya kabapim day ban ket ya ka. Lana pibun kam kabapibun kam menta tu ngap tangi kani kawai kabadon kam palat. Kata kalong bau jisu un sawan pat. Syakani kapertai ban sensyar ya kapertai ban bishar ya kapertai. Ujisu un sawan ban sensyar ya kapertai ban bishar ya kapertai ko kiparlok bayit. Haga jingwan banengkong ka jong ujisu oat kuan kumutau kuan lang brot uan akasingoy dasem kulay uan halor jo kating pnaban siya. Ya kajing ya palor jong kating pna latep ya ulamipat kata kadai kajingwan ka banengkong ka jong ujisu. Henry akan dikajingwan ba arsian ka jong ujisu. Unang wansyo kumukun lang brot. Unang wansyo kum kata kajing siya jong uban ya palor jong kating pna sa chisian pat. Henry unwan halor jong kaket unwan ban bisyar ya kipop jong kapertai ban unwan ban sensyar ya kapop jong kapertai. Nakataka daw lada pinget na pinget ko kiparlok bayit hakaway kasngi ka Bible kaya to bakaong kikwasiw barok kindam krop utlit baro unpa bau chisulong utray hakaway kasngi baro kikwasiw kindam krop baro utlit unpa kentup kikwasiw jongpi kentua peki kosiu jonga kentua peki kosiu jong kinong song song akan ika smith baro ki kosiu kindem krop banu telin unpla haka jingwan ka ba arsian ka jong uji sukres omdon rius pa akan ika pertay bom baunom demel ki kosiu aba uji sunwan nakasian ka baar onom don riu kraw ka di ka pertay bakinom dem ya lagi jong ki kosiu om don aktor om don aktres om don hero akan ka pertay bakinom dem lagi kosiu haba ujisu unwan naktakataw ngiyong ba ujisu kumusing jong ka juda uban sawan akan ka pertay sa sisian padunwan bambishar babam sensyar paralok bayit kumno pinle aba pinyeng hakaket misya kajong uji sukres hakaway kasngi paralok bayit kumaong kajingroy gospel kumno nganay jubab kumno nganay jubab hakasngi bisyar habang niyang hakaket kajong uji sukres kumno nganay jubab ujisu ka Bible kaong uni using nakajad juda ka Bible kaong baudon kabor ban bisyar banudon kabor ban pliet ya ka kitab jong ka jingem omdon da way pad ubriyo hapneng lane apertai ubadon kabor ban pliet ya kata ka kitab jong ka jingem henry day tang ukon lang brot jong blay bad using nakajad juda ubalong uji sukres ban onda ba pliet ya kata ka kitab jong ka jingem kat kiba ka kerteng jong kila don kata ka kitab jong ka jingem kamamod o kalate ka jingkemen ka bakraw namar kinyo ya ka beneng kinyo ya ka jingem bom jukot henry lada ka kerteng jong ki om simlato ha ka kitab jong ka jingem ka jingkordet ka bajubom junom o ka jing babe ka bom donsyo nakaway pat kala Henry kabakut jong ki kalong bet kadujok ding
Nakatagadaw ko kiparlok bayit. Abang yalap mau Jisu kumusing nakajadjuda. Kabamod u Jisu sawan ban siya dalam bisyar ka pertay. Parlok bayit wanom lekam kaya la kajong kajingem. Wanom simsting ya kanay kajing pertama ya kanay kajing yalap. Namar wangim tikna ya kalasyay jong kajingem jongi. Usim Solomon wong wanom pensarong yalade nakabenta kalasyay. Namar memtep ayu kan jala sisngi. Ngingim tep lanongin let na kanay kapartay parlok bayit. Enrengi kwa man pentikna. Nga kwa man pentikna yala kajong kajingem makanay kajanmit. Haswa mapin let na kanay kapartay. Pentikna bayi kipap jong pila map no. Pentikna bapi yang akaket bisyar kajong ublay. Ublay unong epi. Ale siya kata kajaka. Kabangalapan krek na kabenta jong pi kajingsuk kababam jukot. Kanikin kalong kajingyalap kanika janmiat. Ujisu kumukul lang brot. Baru Jisu kumusing jong kajuda. Abang Jisu kumukul lang brot. Kabamod Jisu wan ban siya alor jong kating penapan kenyaya la kajong kajingem. Kumutaw kun lang bro no bakam siakan go bakam pop kam to pria en reula bapat ya kapop jonga ba jongi alor joka ding pra ka bible ka way baro banget tahu nom jotsyo en reun yo ya ka jingem ka babam jukot abang kun lang abang Jisu kumusing joka juda kabamot Jisu ubadan kabor ubadan ka ikhtiar Jisu uban sa bisyar baru ban sa sensyar ya kapertay kanikin kalong kaktian jong ublay yung kerkuya piko ki parlok bayi ngalapoy si kabakot jong kajing yalap ka jong akan ikapor ngadway kalum makan ika klipman baradian katangin sa dway nakabenta kito kipaduan kamjing dway akan ika klipman ngin sadway hang kia po na orang niya jrong kakap ngiya pala kajaka ngin sadway hang kia po ya gitu kibadon kamjing dway kibapang basitom ngin dway ublayon pen kia epi kibadon na preng kalong hiyeng long sem kabajot bapra ngin dway nakabenta jong pi kibadon kikun kikti kibalasyate syakum hakabor jong kapop hakajing di drugs hakabor jong kakiat kibala syate sakum makajing auria lani kibala jingay no blay ngin tuay nakabenta kibakum kitaro ngin tuay ro nakabenta kito kibadan kami kajing kala kabamot kibakwa manay titmay ala kajong kajing em show try banong try mapi kipop jong asat ko yang rakas nam kajong me ngin tuay nakabenta jong piru ko kipalok bayed kalbangan ang duay kelum lang ya baro kitu wedon kamjing duay subaban wano sane sakamat sane sapo kidon kisakri yung try kiban duay nakabenta jong pi banom pen slam namar ngin sa penkut no ay nakajing yalap jongi ngin yalap tang mentaban ngin sa lek pai no ngin sa pen lek pai no nakane kajaka magitu kiban kamjing duay pila ban wan chati sapo ko pa jongi ba beneng ngawan ban ay ngo yame agane ka klip mat king ko try ya kajing ay makajing pensat bor ka jong me ka bangala banyala pe ka tien jong me hakane ka jaka hakane ka yosmet ken ko try apleng jong kiniki brio ki jong me ki mensim ki bakodor ki pame la iet yaki na do ablay jong atray balakaya kinado shwawan pensyong nong reme ka pertay mi ye kira ka jingit ka babam jukot ablay ngila yala pe ka ktien jome ngala pensawa ya ka kerteng ka jome ban me metep ken ko troy ka basa ban kta ablay jong aban tau tmai ye ki badon kame ki jing pen tmai ablay jong atroy ban map pe ki badon kam me ka jing map
ban penkhia ai ki badon kami ki jing penkhia ban pelai luoj ki badon kami ki jing pelai luoj able chong atrai ngala pen kongu ban ngachu pen kongu ya la di hakai ka pamela khot king ko trai ban able chong atrai ai paparo ke bala yos no ya ka tien jome bakinom sim sting ya ka king ko trai andre able chong kin perkhat kin puson bakin le ro ya ka tien ka jome long mala ker khui ka kerteng ka ba khoi ba krau tam ka jome ha ka kerteng ka jong Jesus Kristus banana sret ngaduai ber ngapan amen amen but amen